haikairo mpigiza ndabeho hagati ey'abakansalazi na chairman ow'entebe eyakatano habw'enyamasaza eya Masindi Cosmas Byaruhanga alatabuzire n'okwenda okuya chairman omuntebe obwo ni bamuyihamu obwesigwa ekihanuro kinu ekyokuyihamu obwesigwa Cosmas Byaruhanga kikaletwa omuhali abakansala Isa Balinda nobukira banti ekiroto kiyabo kitasobole kuba nikihikira wamumbeere eno hariho n'akatambi akayikaire ni kalibata mitimbagaine ekwawukana chairman Cosmas Byaruhanga atabukire abakansala nagamba bakwisana bakumwijukiza ebyenyuma kugambi tinkonda muntu kwijja kunjuliraho manya maziga nye myaka 5 bunyagichuziro ya gansusuyi konka kine kya kabiri tinkwenda kunyenyaliraho manya kundeteraho bikyebi nti bagende kuli mwa speaker kuli no ba impeaching chairman capacity gireke iyo kuimpinga no basing on what nayo no kwata pen no garuka mungu we defending on what on a piece of paper okungamba tinja mu office which evidence has he attached iyo speaker we muna magezi nijya yalemere mu ya wana gamba tayo being stupid ngenda kubegese ngeso betegereze ngutinyi karamasindana lona mbalinya giro kubakira I'm going to teach them hata kondorwani na una wiki kurwana kiro magezi iyo ijota kutandika kuparampa chairman haiguru ogurukire shode wa banzo rwane na shode wa so ne audio ya turukire na yebe ni kimwa bitu 20 mu rugunya mu nkabantu so itu nkaba councillors tutukwenda kuya chairman mu office bai tukwenda chairman aterekereza ensobiza abena akora okunenanga na kuno okutahoire kuli kumuhalebi ebinyakuletreze abakurasi abamasindi bona omurukwatu rukuru orwihanga bebembeirwemu omukurasi owabujenje kaunti Kiiza Keneth Nyendwoha taha omunsonga zino omulingo enfumu zabanyero zakarambikirwe nteziri mu abakuruti zona twaija kutaha mu members of parliament kuliriza nsonga keze kutabula district yaitu kutoza omulingo gwa way forward kundi kutoya mu singa mu district council twaita district chairperson twahanuramu nabo twahora ensonga zabo. Honorable Nyendwoha atugambire ebimuhalebi ebibazonzoire nk'abakurasi ebikuleterezo kurwanagana kuno mu nyamasazi ya Masindi. Wait kano twitagana council ensonga enkuru eri mu kwisane katandikira mu kasumika okukoma kwa speaker. So harimuka hangover kutaka huamuga kakaruka speaker. So nkuniya hatabeho abantu kwikara hamu kagamba karuka huire tubirugeho tutandike gukora imirimo y'abantu. So tukiyetegeze nti harimu campus cyari mu councillors by district kandi bayina kusasa nibagamba nti boyikare nibayikara hari ensonga nizuwa bayiti kandi zibanke zitahoire kyatolike kisani nti kutakoraga noko kukarugakara kurugo bakomaki speaker nobukira banti abakurasi bakugamba zino ziri zimu hansonga ezikuleterezo kurwanagana kuno hagati eya chairman Cosmas Byaruhanga n'abakansala we Cosmas Byaruhanga akugamba kurwanagana kuno kukatandikira kimu hanyuma eya minister Peter Ogwanga okwija okurambura entekaniza za government omunyamasaza ya Masindi yasanga zitali basire kurungi. Cosmas akugamba taija okuchulera haro ebitakuli bata kurungi kandi abantu ekibaina okumanya otakachuire ogwanya kato n'ensonga ezanyakoje oina kubanza kuzitunuzamu amaiso. Ekizibu kinde kiro katandika chairman Kao RDC ntugenda ku monitoringa twasanga ebintu bitayikire twayanga kubikiriza twayanga kubisasura sente zabe isigarayo. Hanyuma Honorable Ogwang State Minister wa Economic Monitoring nawe yaija yagamba nako etaga project zinizo kurora ekyo kikabihizamu abantu abamu bagamba kandona izirata nkwetagire ichoe n'abantu tunulire muno ensonga eyebintu ebimirimo yakozerwe kubi mu district shode work niwe bindi bije hanyuma shode work chairman warabata akozere ata monitoringire harona bakozere shode work ene hata otujunani bo itwena chairman warata akozere bamujunane nabakozere bibajunwane warani bagamba chairman akakora ibintu ebiba muganyire nabantu abakozere bibabuganyire nabantu abakozere biba babaganyire then ichwena tuikala around table tuganyirangana betu yogamba chairman akazore bibi agende ababikozere basigali out kuba tutayikire. Cosmas agumize omulingo ayetekanize okuraganira hamu na buli omu niko batwale enyamasaza ya Masindi omumaiso baitu buli muntu aina kumanya halaina okukangira betu kintakwikiraniza nakyo nuko okuchulera nti nkoragane n'abantu nswekere ebintu ebibe bikorwa mu district ebiri mu shode waka nize kwikiraniza na buli muntu wena tuikale tuhanure abukubyo kwiha mu chairman obwesige kijja kuletera district esente nyingi kandi zitaroho
kandi obundi tomanya basakunyamu mbutayikire kandi nakyo nikyongera kufereza district. Abamu abantu abatubalizoho nabo hakurwanagana kuno kutahoire hariho ebatugambiroho. Ebigeno maiso mu district yaitu newe tibikunyumira kuya okusaba aboho okugonzanga okwikiraniza n'okuganyirangana hagati ya chairman na speaker, hagati ya chairman na bakurasi baitu runda ba councillors ka kionka barabare ekikorwa ngo buli bwenguzi nokora kuba emirimo no butayikiza emirimo eya government nkusaba bitachulererwa batwayihabuzanga naho kinna kiri tukikole tutya kandi twamalira tugambire ebintu nkubyatandikire n'abakansala bagamba bo balirede kukola na chairman waitu habo kuba butugamba katurwane bundi ka onu kasindiko onu ka blaming on omuntu waitu wa hansi ni wakubonabona abo okusigikira hali omukurasi owabujenje Kiiza Keneth Nyendwoha aina okugumya nti bantu bakugenda okugarukamu okukwatagana niko kisobole kuba nikikonyera enyamasaza ya Masindi okugenda omumaiso omulingo atusoboroyire baitu no kugumya nti kimwe kigambe kinyiremu team zona side zona ziri willing ku reconcilinga nti buli okugamba we nagamba izi tulirede koraki kugarukanga namu tukatwa district mu maiso